Pendiaming ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Tar, lalu pelong nakaliang cuma kelong kani kelong jepentip yapi barok ki bapak pensi mata kani ka audition juga film satar di ya kani ka audition ngine ka country trick jong niu penai Julai arja apa kecaka kelong kani po kasi national terwal hall mokha di kani ka jing pentip kelong ba ni pediang lot ibarat kata kelong nadu ki katkum kerta ka bangil adek bu hang tu kelong nadu ki kentai senrang di kebakam kerpang ay kelong keba ni pediang hang tu kadai ba kebaningkong ni don kami puran senran along ki boong seperti actress nang ta kebaar ni don kami ki pulen kentai ba senrang kita long laingot kentai laingot senrang bat kebalai kelong ki parlok ni don kam arngut ne laingot kentahi di bat ka basaw golong yaki nongshat di nongshat ang tulong gidi benang bat ka acting namar balai ba kimdei ban sushat kindon ru kapat kene kensot hang tu ko film di shi tu kene golong kubur ke pasung tanat koi long ini seperti actress kene ke film kat kum kajing om try lan producer director ba hap namana yang namar ba kadon koi ka jingrwai lan ka jingshat jong actress supporting actress Pilih kumai hanya film. ngadai main aktor juga nih film. Menok terus. Iba lam kemari gini ka film tadi Sherilyn Kongwa. Kastori sekitar kayak gitu mau. Iya story nyem nama tay kan, nomor ba. Ya kata tadi yang kayak bersama tay long kadai hak full film. Wakan saya ini satip mah. Tema ta bangin yang sedang wat actress supporting actress ngidang wat ki artis ki badon kam. Te nyempat pentip ga story jong kene ka film sata.